Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 21 Desember 2022. 3 orang tentara Ukraina yang sedang berdiri lengkap dengan seragam serta senjatanya itu dengan sengaja merekam aksi mereka sendiri. Tidak menyerang ataupun menembak, aksi kali ini cukup berbeda. Para pejuang unit pasukan khusus Rusia itu terlihat menyampaikan beberapa hal. Di antaranya mereka membantah anggapan yang dituduhkan kepada mereka bahwa tentara Rusia berperang hanya demi uang. Hal itu dibantah mereka dengan menyampaikan bahwa mereka berperang membela Rusia murni karena rasa cinta terhadap tanah air. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memasuki hari ke-301, Rusia melaporkan 347 pesawat Ukraina, 186 helikopter dan 2.689 kendaraan udara tak berawak, serta 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Тем, что делаете из нас фронтовиков, корыстных негодяев. Мы здесь, на украинском фронте, для того, чтобы остановить врага, который хочет уничтожить нашу страну и разрушить наши дома, истребить наших людей, наших детей. И мы его остановим. А те недалекие люди, которые такое снимают, такие ролики, если не остановятся сами, то мы начнем думать над тем, как их остановить. Конечно же, в рамках правового поля. Не ведитесь на такие ролики, они только нас дискредитируют и унижают. За нами будет победа. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.